Upravo sam izašao iz Podgoričke policije i podnio sam prijavu protiv Demira Šarkinovića iz Plava. U Plavi Gusinje, Klata, srpska djeca, Dajkoviću. I ja, zbog ove rečenice, ti obećavam da ti nikad u Plavi Gusinje nećeš smjeti da dođeš. To ti obećavam. I nećeš moći. Zato što si jedna cinična srpska fukara. A ti si jedna fukara tolika mizerna. A to, da li je peć u Srbiju, pa i sam znaš da više to nije tako. I ovaj koji je napravio znak, tek će da ga plati. Evo, dragi prijatelji, vidite kako Srbi u Crnoj Gori i dan danas žive. Ja nisam rekao nikakvu laž, ja sam samo rekao istinu. Tačno je da su klali srpsku djecu u Velici i Skupština Crne Gore je izglasala, desio se genocid. Ja nemam nikakav strah od ovog čovjeka i ja ću poći ili danas ili sutra u Plav da popijem kafu jer sam ja slobodan čovjek. Ali da vidimo hoće li crnogorski organi i tužilaštvo kvalifikovati ovu prijavu onako kako treba, jer je očigledno da se radi o širenju nacionalne mržnje, o prijetnjama po život. Zbog čega? Zbog istine koja je rečena da je Kosovo srce Srbije. I evo, da vidimo hoće li pravda biti ista za sve ili se uvijek kola lome preko leđa srpskog naroda.